Oh ho 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 nagahaya poleyan ulama'i dhaqabna sababa tokkon qabdan waa hedduudhaatu jira kan irraa baratan miidiyaalee islaamaa qabna yooniif hubattan TV Nuural Hudaa fi akka TV Hamiltan yoo barachuu barbaadan karaa hedduun harkaattan afaan beeynuu hundatti kitaabanuuf maxxansan kanaa ol yaa boleeysoo duubamee maal barbaadan hormaanni waa hin jiru yoo arra'iif dagattan deebisaa qopheeffadhu sababaa yoo qabaatte rabbitti haa dhiyaannu yaa kan islaama taate gaafii guyyaa boruutiif laata maal qopheeffatte waamicha rabbii guddaa yaa kan irraa dagatte niimaa rabbiin siif kanne nyaattee dhuytee mirkaante nafsiyyaa fi shayxaannis asirra siin taphaate si kaaduudhaaf jiraata guyyaa dhugaan san dhufte mee if godhiitti ilaali akka waan amma taate akka waan fuula rabbii gaafatamuuf dhaabbatte riskii isaatiin jiraatte ibaadaa maaliif dhiifte xiqqoo guddoon hujiite rabbirraa yoom dhokotte haya arkuuf jiraatta galata waan hojjatte rabbitti haa dhiyaannu yaa kan islaama taate nasiihaadhaan siif dhaama yoo nama yaadu taate akka ifiin daganne duniyaadhaan sobamte duniyaan meeshaa daguuti jee rabbiin dubbate ibaadate kan dhiifne duniyaan shaakalamte rabbitti haa dhiyaannu yaa kan islaama taate namni akkaan jaalattus tokkolleen siin dirmaatu haati ilmoo dhalteerraa guyyaa ifii baqattu lubbuu ifii baasuudhaaf tokko waliin rifaatu hojii teetis si baasa bakki dheefaa hin jirtu sheena humaaf jiraatta hanarra qiishnaa gootu lakkisaa yaa boleeyyan akkana siif hin haftu hangamillee ariitu duniyaa waan qabamtu duniyaa dhumtuudhaaf jecha rabbi dhabuun hin toltu asiin qabdee harkistus duniyaa waan guutamtu asiin hin qaba jettus achiin si harka baate rabbitti haa dhiyaannu yaa kan islaama taate kullu hayyin sayufnaa asirraa deemuuf teeysaa namaa wajjin buharta jiruu duniyaa keeysa maqaa sirraa dhiisaanii janaazaa taa'uuf teeysa dukkana laadiidhaasan kophaa dhachiisuu teeysa waan arra hojjetteetu gaafii jalaa si baasa hojii teetis si boonsa eenyuun namaa liqeeysa gaafii nakiirii munkar maal deebisuudha teeysa amma lubbuudhaan jirta carraaqachuu dandeeysa gaafiin guyyaa boruusan laaftuudha si fakkaatte rabbitti haa dhiyaannu yaa kan islaama taate wazaadi lan yabluquni walmawtu yatlubuni وقد تماديت ذنبي ويستروني الله يعلمها في السر والعلاني
أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا يا أخي آل المعصي وأين الله تنظروني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تهرقوني ولم أرى الطب يوم ينفعوني يوم لا ينفع مال ولا بنوني وصار ريقي مريري حين تقى القرآن ورا كل وانصرفوا وجدت في شر الكفاني يا حسرة على ما فرطت في جنب الله بلا ذات وخلفي ما يشيئوني ويوان سيكا جوتاو قالي ربي دقاتي ربي اتهادي عنه يا خان إسلام تاتي قريب